biyang di tao. Sir Eddie, intimplahan kay tigatas mo. At tuyo. Ha? Ne, agyaman aktere ha. Ala, edi sumlatan di talamis ita. Jack pa ngamin makaturog, sir. Mabalin ka diti makisistorya kada kayo. Ha? Oo na. Ala, pagtugaw ka, Terry. Amom, sir. Mano abulan nga agtrab-trabaho ak diti balayo kas babaunan. Adon tinadlaw ko kan ka. Ha? Kas kumaitian niya, Terry. Nasingpet ka nga amo. Manmano ti kasken ka. Guwapo ka lang arudan. Nasingpet ka pa eh. Agyaman aktere ah. Ngam saan ang agwapo? Sakto lang. Saan man, sir? Nagtaer ka. Sikati kataeran na lalaki ang nakitak di tirabaw ti daga. Anya? Imposible mo tayo tan Terry. Amo ka bulbulahan nak. Ala, saan man, sir? Pudno ti bagbagak. Nagtaer ka ngagpaiso. Apay, awan pa'y nobyam? Sir Eddie? Jak masango tayo ta. Busy akiti trabaho. Jak masango ti mapanagaran. Ay, sayang. Nubak nangak ko ma. Agpaaramakken ka. Ha? Saan ka di? Joke-joke lang, dayjay, sir. Ore asino mo't siguro, babae. Talaga makayawan iti kinataer mo. Naidumduma nga minti kinagwapom, sir. Makapahawi si Tirik na. Promise. Di ka man, Terry. Di nakbulain. Tas sa anak anataer. Iso nga ro ang mabay na nga agar. Taamangan lumabaste ta. Tawan ikarakarit ko agwapo alangak. Ala, kat no nagwapo ka, sir. Promise, patyanak. Siya kunti mangibagbaga. Sika agad di tinapintas, Terry. Ore na pintasak no pobre akmat. Babaunanak laeng. Awan mangayat kanya kabaknang. Tawan mo't ikarkarit ko akinabaknang, sir. No siya kamaysa. Saan aday ta ti panghibasarak iti panagayat? Ha? No di kat iti ugali, Terry. Napintasak. Kat amo ka masulisog ko ni Sir Eddie. Imposible asaan ang maawis tirik na kanyak. No kanayunak timang pasablog kan kuana. Gapoy ti dayjay na ibagana. Asaan gayam at ikinabak ng tipangibasaran na iti panagayat na iti may sa babae. Na ikanak iti namnama. At dalakit di pan nakaikarikan kuana. Iso nga aramidag mati amin akabaulak. Tapno mapansin ni Sir Eddie. Pasabluga ka pasablugan. Tapno mamati kanyak. Ibagaklat ta gwapo nga oray saan mat. Dagito ti ibadok. Short pan kan naingpis asando. Kan kanayon at dagdigos. Tapno kanayon mat alabang luak. Apayakas tatibadong, Terry. Naka-short pan ka. Kan naging pista sandong. Dagaangan ak ngamin, madam. Apay, awan na ingpi sa pajama kan t-shirt mo. Tayso tiyo sarap. Ay, hawan nga rod, madam. Ayan dagitay intad ko kan kabadong ngay. Naingpis mo't nagijay ah. Intad kon kaninanang ko tapang bakit nagijay. Kan medyo nailit ngamin. Anya. Kat, apay nga rod, naka-lipstick kan naka-makeup ka. Kat adda ka lang mat dito o nagtibalay. Ay, kwa. Impadas ko lang amin tayo in-order ko iti online, madam. Unay mo't dito nga amo kon. Manakipyang. Oh. Apayakas ti panangkitam kanyak, Terry. Apayakitaan nak iti pangato kan pababa. Ay, awan ma'am. Nagpintas kayo ngamin. Kasla kay la artista.
Alaing ka kidiagluton, tamabisin akon. Mangsigang kaitiikan, ta iso ti kayat ko asidaan. Wan, madam! No maibaw, ing timat ang ti anak mo kanyak. Duatan ton nga amo dito abalay, Madam Sita. Ha? Di nak tumabali na baun-baunan. Good morning, Sir Eddie. Intimplaan kiti chocolate drink mo. Ne, nagsaba ka nagring Tere. Wen, sir, tapno mapagserbyan kaya na imbag ka ni Madam Sita. Talaga nagagat ka, Tere. Naiduma ka ngamin kalagiti nagbalin ababaunan mi ti kalabas. Kasingpet ka ba? Naasikaso ka, Tere. Thank you, Sir Eddie. Nalagaan nga mintirik na kada kayo nga agina. Kasla na bayagan nga gamo tayo. Aywan, thank you gayam iti sweldo kay di na minsan nga aldaw. Nakagata nga kiti napinta sa badok. Bagay kumutla ang tiginatang ko ang night teas ko, sir. Pinapintas nakday ti abadok. Uwan. Bagay mo. Ngamuray saan akas tatibadong, talaga napintas ka, Tere. Asla nga rod saan mo abagay tagbari na katulong. Kasta ka di, sir. Ay, thank you, Sir Eddie. Nagtaer ka. Thank you nga Tere. Mama, kuyugag ni Tere amapan makitsenda. O sa rin mitilugan, tapnusan amarigatan. Taado ka no tigatangan na. Makadlawa ko na, Eddie. Masansan matan ti panagkuyog yu iti babaunan. Kanayon samatan ngagpakuyog kan ka. Tultulungak laang mama. Tama nga no di na maawit dagiti gatangan na. Neh, kita ama. Amangan mat no sulisugan na kaday di ababaunan, Eddie. Ni mamamat tilay bagbaga na. Ibagbagak lang ti mabali na mapasamak. Posible ang mapasamak dayta. Ngamin, adda nadlaw ko agaraw day di ateri. Adda ampang na. Kasla kayat na ti agpaaram kan ka. Apay, no kastaman bilang dagas ka di mama. Anyat kayat mo asawan. Balasang ni Tere, baro akmat mama. No bilang tag ginusto kami, awan dagas na, tagpada kami anawaya. Anya. Edi, kayat mo ti babaunan ngagbalin nga asawa. Awan dagas na mama, nagagat ni Tere, kan naasikaso, nasingpet. Kunak topay kat, podno ti atap ko. Sinulisog na kalakit ni Dayjay at Tere. O sige mama, baliwan tayo tagsarita. Tane, aldawan. Agyaman na kiti kinaimbag mo kanyak, Eddie, ha? I love you. I love you too, Tere. Baragsa ka na. Yamin, ginayat mo tikas kanya. Asaan agwapo. Asla saan ka may bagay kan ka. Tanakapimpintas ka, Tere. Si Kakit Dimat. Siya kiti ati sana may bagay kan ka. Ngamin baknang kayo. Idinto ta siya. Marigri kataklaan. Kat ti pagdanagak. Amangan no di nakayat ni mamam. Amangan no agungat no maamuan na ti maipapaniti relasyon ta. Siyak ti makamukin ni mama. Siyak ti masuro. Saan nga iso? Oh, mama, apaya kasta tila ngayon nga imay dito'y balay. Adda ka di problema? Ay, jay atim makulkul laapan san ti panunot na. Apay ka di, mama. Kasano, agayat iti babaunan mi. Anya? Ay, kat, anya nga rod. Awan maaramidan nyo, mama. Napintas mat nga mingi babaw ninyo. Sanak mat anapili ti agbalin a manugang. Oray sana baknang, basta nasingpat kumamot Apay, saan anasingpot ni Terry ababaw ninyo? Ay, mama. Adda nga rod nadlaw ko kankuan na anak ko. Kaslada sa baling o ugali na. Masigurado, naturturay to dayjay ngam di kapsat mo. Madanaga na, ang mga no anderan nanto ni Eddie. Kasta nga tangag paiso, mama. Sapay kumaata saan?
Adayo tiriknak iti babaunan. Kasla datang tangsit na ichay. Siyempre, di nalakayat nga ipadlaw. Tagtrab-trabaho ka ngarod kada kami. Ngam kasla dalimad nga ugali na adyak kursonada, anak ko. Kat, bagbagaan nyo ni Eddie mama. Ibagay nyo tapaliiwan na payan na imbag ti ugali jay nobya na. Saan aga puta napintas tilangan na, kat napintas matanti kaunggan na. Taad dadagitay napintas, ngam nagalas ti ugali da. Saan matkating amin, ngam addalat takas na, mama. Saan kalapdan ang makiinayat, anak ko? Ngam pang-aasim, tadi kag dardarasutos. Paliwam kumapay anaimbag ti ugali ni Terry. Napaliw kong ti ugali na mama. Nagagad. Naasikaso. Kan nasingpat. Anak, saan nga amin na kinasaya at ti maysa tao katagpayso? Ado ti peke itan a kinasingpat. Mama, Saan ngagpilpili iti pakiinayatam, anak ko? Ngagpilyam kumamot tay nasaya at ti ugali na. kat nasaya mo ti ugali ni Terry, mama. Basta paliiwam pa'y nga umuna ti ugali na. Di ka kumaagdardara sudos, anak ko. Naimbag man ta nakalagip ka nagawid anak ko. Wala nanang, kadwak tinobyo ka nagawid ni Eddie. Ha? Naimbang nga orasyon, nana. Ay ikastamot kan ka barok. Tsak amo nga dagaya mo nobyo to'y anak ko. Baknang ni Eddie nanang. Iso diyo tagibasitan ha. Anak ti amok ni Eddie. Ang amita, nobyo kon. Ay ikasta aya. Ala, nakababain pa kit din. Nakurapay kami laang barok. Saan kami may kariti pamilyayo? Saan kami abaknang? Anya nga iti kinayat mo iti anak ko, barok. Nagagat, kan nasingpat ni Terry, nana. Dahita tinangayatakin ko, ana. Ha? Ala, ingkay kat gumatangan iti mamarienda iti store. Nabannog kami ang nagbiyahe, nanang. Siya kung timapan gumatang, Terry. Sa dino ka di abanda ti ayon ti store dito. Isakon, barok. Asidaglaan magti-store dito. Bay ama ni nanang timapan gumatang, hani. Ikamlatan iti paggatang na. O, sige. O, at iti gatang yo, nana. Eh di, jak kaya tantag na diti balayo. Ha? Apa, Terry? Ada ka di saan mo ano gustuhan nito balay? Jay inam Ipadlaw na lang di na kaya taparakan ka. Nakamisuot ka na yun, kundi nakasarsarita. Ay, style na lang di kasya, Terry. Talaga kit dia di na kaya taparakan ka. Tadi na kaya't nga agkasarta. Tingamin kahit ni mama. Amunta ka no pa anong bagti o galit itong galmaysa. Saan mo na masapul day ta? Tamong mo ti ugalik, saan ka di? Among mo nasing putak. Wen, Terry. Pumanaw talangan dito balayo, Eddie. Ha? Papanantangay na pumanaw ta dito eh. Di mo kunaan nga agawit tayo dyan lugar yo. Di mat agmay-may sa nilulom ijidakkel abalay na. Apay no ijayan ti pag naadan ta. Mabalin met kit di. O sige, umakar talahangan ijay, Terry. Di ka pumanaw, Eddie. No kaya't ni Terry ti pumanaw, isulaang. Di ka sumurot kan ko na. Mama, suportaran da kumalatan iti kahit kung aramidan. Tapakaragsakak na ito eh. Talaga natangkan ti ulong. Kunak met nga amumpay anaimbag ti ugali day ta, Terry. Apay, di mo madlaw ti pudno anasingpat kan ti agin sisingpat lang. Laglagi pa anak ko. Adon dagiti tattao ita analaingag pamarang. Awan marami dakong talagang awan panagtalak yung kini Terry, mama. Basta siya, napanag-nagakti kinasingpat ken kinagagat na babae. Iso ala dingitak, no jak mapatganti kaya't yung mapasamak. Jak laim pagaraw,
Agayan ayat kayo magayam kini Terry. Apaw. Sana kaya't ni mama para kanyak ni Terry. Yung ayat at tinubyak. Apaya din na kaya. Gaputa katulong lang. Wan siguro lolo. Ay saus. Anwam tibak nang no suberbiyada mag. O galay, tikang runan na kita, mapo. Sana atila nga, wano kasasaad itibiyag. Nasingpot ni Terry. Kidawag ang makipagnad kami pala dito balayo. Ay, sige lang. Awang problema mo. Apag isaw, nakabakasyon ti babaw nandito. Tagsakit ti amana. Nasaya at mag tapod na kadwa dito balaya po. Agyaman kami, lolo. Adto yung tigatas yun, lolo. Agyaman at balasang ko. Saan lagayam anasing putinobya ti apo ko? Nagagapay. Agyaman nak, lolo. Nagsisilap dagiti alahas dahito alakaya. Nagado ti singsing na. At dapay kwintas kan relo na. Ure at dalahang diti unag ti balay na. Nakaalahas latta. Neng, unay mo na ita apanangkitam kanya kontere. Ay, kwa. Kaya't yu masahyak ti bukot yu, lolo? Ay, sigurado ka. Ang mga nuwag kong ganid. Ang mga nuwag imong. Saan, lolo? Tamo namat ana si kaso akiti babakit kan lalakay. Alabang nga raw, balasang ko. Masahiyam man di buko ko. Okay, lolo. Aday ta. Ay sus! Madlaw nga ado ti lami isi ti bukot yu Ay na, nagbayatan. Baka ginawat si bukod ko Sige lang, lolo. Nanaman nyo ti panang masahek iti bukot yu. Inayadak nga ikatanti kwintas na. Igiddan ko iti panang masahek. Tapno saan na amadlaw. Ay na, may turog ko na sabot no kastulan. Sige lang, lolo. Enjoyin nyo na naman ti panang masahek kada kayo, ha? Naikat kunti kwintas na. Ibulsak at dagusan. Awan nakikita yu a kwintas, day, Terek. Awan mo tantay kwintas ka. Naragrag ka. Nangikan nyo aya, lolo? Ya, ikatanday day. Nakasuot latta kanya. Ngam, awan matay. Ala! Amang ano napugsat kat natinag. Ngam, awan mo't nakita kiti nagwalisak. Uno saan? Amang ano nalipatan nyo tinangikabilan nyo, lolo. Nalipatan nyo sa amat nga inikat nyo. Oh, nga ta. Sa pa'y mga gabaw. Itikas ta nga edad yo, talaga mapanan ti panagkabaw yo, lolo. Ang bayan nyo, tatumulong kami ngagsapol. Ay, man, tanay. Napatagkan niya na iya kwintas. Manaw, tigas iya kwintas. Naidumduma. Kaya tiyo tadalusak dagita kukuyo, lolo? Magagit kaya, balasan ka. Wan, nakaluto akmeten. Iso dalusak dagita kukuyo tani, nagatiddugan kan nagrurugit. Alang ka raw, balasan ka. Taiturog ko man dito tumba-tumba, tugaw ka. Bayat ti palang dalus mo iti kukak. O sige, lolo. Riingan kay to no nalpasan. Adeta, naikat ko ti daddu maasing-sing na adina na puutan. Kan uray tirilo na, inalakon. Dinak basta mapabasol da ito eh. Tawan ebidensya na. Lolo,
Lolo, agreeing kayon. Nakatulog akong mga paisa. Nadalo sa akong dagiti kukuyo, Lolo. Ay na, agyaman na ka raw na palasang ka. Di agawid aki di lugar mi. Ikan na kiti kwarta ha, tagumata nga kiti kasapulan ti inak. Okay, Terry. Kano nga gawid ka? Inton bigat, sa pagtagbiyahe. Noon na eron ako mga on trabaho, taduata nga gawid. Madami kami sirik ko no bigat. Wen, sumra ka. Di kaglanglangan. Sayang tal daw mo. Siyaklatan tagawin. Nang, bantayan nyo ti aparador ko dito balay ha. Anda na patagakarga day ta. Anyat karga na aya. Basta na patagabanag. Di pampanawan ti balay saan na nakalaka. Ipadlak yo ka na yun. Wen, sana balay tadamat tulbag ta aparador mo anak ko. Nalakalaman dadaal ti tulbag na. Isabantayan nyo latta. Sita anak. Apay nga taban ni pagdimtang daede. Kanti nobya na ijay balay. Ado ti mapukpo kawagamit ko. Pati alahas ko napukaw ti daduma. Anya, kunak tumat ngamin idi kada kayo. Apakabitan tayo iti CCTV ti balayo. Ngamdiyo kayat. Kaya't kung saan anak ko. Narigat ngamin tagpabaso na wan ebidensya. Sige tatang, paikan tayo. Ngamdi tayo ibagbaga kadagiti dua. Terry, kumusta? Ad-adapi mintas ka. Ha? Kenneth? Si Kadaytan? Siyak na ron. Di na mabigbigan na ya. Nagwapo ka mo't una yan. Pimo daw kan bimakad ti pamagimanagyan ijay syudad ah. Saan mo't unay? Kumusta? Balasan ka ba? Siyak baruak pa Wen, balasang akpay, Kenneth. Terry, balagip mo ka di tinapalabas ta idi high school ta? Wana. Jak malipatan day jay, Kenneth. Mabali na rumarta. Inta mga ni Jaylee. Pag-istoryaan ta. Sure, Kenneth. Kunam a restaurant ti papananta. Ngam hotel matan dito Kailiw ka ngamin, Terry. Ay ayatan ka. Ay ayatan kamot nga aging gaita, Kenneth. Kunak no nangasawa kan, ngam saan pa'y matkayan. Isublita tinapalabas ta. Wen, Kenneth. Basta palubusan na ko mga agtrabaho iti syudad, Tapno da kwartata. Wen, Terry. Di ka madanagan. Agurnong ta iti pagkasarta. Kasapulak ti kwarta, Eddie. Masakit nga ni nanang, aday di ospital. Anya? Kat kumusta? Anya ti sakit na? Saan da pa'y mat nga amo? Madama pa'y latipan naka-examen na. Ngamkit di naka-confine. Anya? O sige, takuyugan kanto nga gawin. Ay, saanan? Sayang ti trabahong naglangan ka. Sayang ti sweldom. Syaklatan. Kabalak man. Basta ikan nakiti kwarta nga agawid ha. Awan paggatang ko iti agas ti ina. O sige, ikan ka, Terry. Aday ta. Naala kong dagiti kwarta jay lakay dito kabinet na. Amok tayan ti tulbog ti kabinet na. Iso analo katak adagos. Ikarga kadagos dagito iti bag ko. Sa aktor muaren. Dakkelan da ito agatad apang rugyan mika ni Kenneth. Ni Kenneth ay ayatak. Jack ay ayatan ni Eddie. Kwarta lang ang tikinayat ko kankwana. Rumara kong dito silad ni Lolo. Tagrubwatak matin nga agawid iti probinsya. Di kan palubusan nga agsubli dya syudad, Terry. Agtagibalay ka. Tasyak ti mangget. Ngam, awan kwartata no dya kag trabaho, Kenneth. Siyak na ron tagtrabaho. Ni, mabita nga. Sungbatak ti awag ko. Panawan ka pa dito Hello? Hello, Terry. Kano kang agawid?
Ay, kwa. Sorry ha. Di ako nagsubli dita. Isualipatan na kon, Eddie. Bye. Mama, pinanawan na kong tilobya. Suruta ka dyan balay da. Sakbay asangitam day siya babae. Buyaon pa dayto yan ako. Naala dayto iti CCTV ni Lolo Mijay balay na. Ha? Anya day ta, mama? Buyaom ti arami jay nobyam. Ti panang takaw na iti kwarta ni Lolom. Ha? Agtatakaw jay nobyam, anak ko. Kunak tumang ngamin, asan ang mapagtalkan day jay a babae. Apay ka ding agkaraawag ka, Eddie. Imbagak lang arudan alipatan na kun. Wen, amo ko no apay at di mong kaya tagsubli dito eh. Kaputagtan ng isukatang kanya. Ha? Yung sana na ito makagapo, no apay kay mawagak. Kaya kala kapag saganain, ta itarunda ka. Gapo iti pa nagtakaw mo dito balay ni Lolo. Dakkel ti ebidensya mo eh. Anya? Eddie, please. Di da kumamot idarom. Isablik na giti tinakaw ko basta di da kidarom. Lading ito, Terry. Ngam sangwang tinagbasulam. Manangal lilaw. Nakabalo din ni Terry, anak ko. Pagawanan dak, mama. No jak impang ti magbagayo kanya kidi. Hala, okay lang, anak ko. Tinapatag, saan ka nailawan anang ikasar iti dayjay a babae? Danda ni nakaasawa ka iti agtatakaw kan manangal lilaw. Ni Kenneth ngay. Apay asan nyo akadwa nga imay diti pagbaludan, nanang. Ay, awanon nangasawan iti sa balay. Anya? Di mo namnamaad ni Kenneth. Tadi nakakanon pagan ano. Naupay kanukan kan, iso nagsapol iti sa balay. Anya? Apay akas ti tinagtungtong palak, nanang. Naibalod lang arudan. Pinanawan nakpay tinay ayat ko a lalaki. Pag nakmamday tan, anak ko. Sapay kumatagbalbaliw kan. Amom amade ngam apay nga inaramid mo. Isungay ka rumati nagbasulam. Pasensya kay lakuman, nanang. Pakaibabay na nyo ti inaramid ko. Nala, pagpampanunutam dayta, anak ko. Agbalbaliw ka kuman. Biyag, di tao. Agyaman nak, tay manugot ka nga kita tayo di dito yung restaurant. Sylvia. Awan ang yaman na, Lauro. Nagkariak nga kita ta ita. Naka-order ka ka din. Juan, urayan talang ta iluto da kanupay. Kaslan na liday ka. Ada ka diti pare ko? Kuwang amin, Lauro. Naibusan ti intad mo ang kwarta idi na palabas alawas. Awanan gastusan. Day talaga, yam. Di ka madunagan. Ikan kay ti kwarta inton maramdama. Agyaman aklaunay, Lauro. Muka sa pulong ti kwarta. Di ka gad no masidag kanya. Saan apare ko ti kwarta kanya? Awan samot ni nanang mo dito'y balayaw, Joe, siya Ada ka di napanan na. Itay pelas dos iti malamarimwar. Ngam aging gayta. Saan pa nagawid, Lola? Sa dino tinapanan na ya. Tsak amuwa, Lola. Di namat imbaga no sa dino ti papanan na. Basta ti kunana, kat uray klatan. Hapay, ada ka di masapol yukin kwa na, Lola? Ada ko may paramit ko kang kwana. Tangdanak maki day. Kasaritak to ni nanang, Lola. No bilang takayat na. Ibagam tag-text kanya ka. Di na ngamin replyan dagiti text ko kang kwana ka. Wano saan, umaylangan ni Jebalay tagsarita kami anya. Wan, Lola.
Ibagakto ni nanang inton sumangpait. Nanang, narabyan ka mat. Wan, nag-date kami ngamin itinopyo. No kasta? Adagaya man nobyom, nanang? Wan, bak nang day dyan. No kasta? Saan na masapol magtrabaho ta, nanang? Saanan kabailan na nga itid ti masapsapul ta. Ay gayam, adati in-take out ko amakan para kan ka. Madlaw ang naggapo itinginginain na restaurant day ta, nanang. Wait siyempre, kas na ko nakitay, bak nang tinobyo. Saan tan aparikot ti kwarta, anak ko? Kasaritam to nga rod ni Lola, nanang. Imay ngamin itay. Kitsalsalod-sudan na, no kahit mo ti patangdanan ken kwa na. Tadda ko makano ipaaramid na ken ka. Saanan iti anya pa'y laaga po ang makipurdiya da tao. Kat adamot ng timang suporta ka data. Oh, kita am ti wallet ko. Ado man ang ti kargana. Ayun, nanang. Anya ti kayat mo ang merienda, Mari Eden? Ne, libre na kaya Mari Silvia? Wan, siyak ti makamo. Ne, ada nga rod pagbayad mo. Ada ilibre ka ayan no awan kwarta. Kita am ti wallet ko. Ado ti kargana. Ne. Ala, nagadumang hagpay sumare. Kas na di ka ngamin mamati kanyak, Mare. Nangalaam nga iti kasta kadakkel a kwartam. Secret. Ala, ang mga no nagtaod mo't iti dakas day ta kwarta. Di ka madanagan. Saan ko at inakaw ti kwarta anak kita. Intad dalaan kanya. Sigurado ka Wan, ala, ibagam ket dinoan niya ti kayat mo ang merienda ta ilibre. Agawa tani, adda pa'y papanak no madamdama. Nay, naimbagman ta nakaumay ka, Silvia ka nakan. Napan kayo kanumit ijay balay idirabi ko na ni Diyos, ante. Ay wow, anda ko mga rodi paramid ko kan kano kayat mau. Tangdanan ka. Pasensya kan, ante. Ngamjak masango ti makipurdiya ita. Ay, kastaya. Ni Mari Eden, ante. Amangan no kayat na day dyan. Ay, ada nga ta di ta balay da. Wan, ante, adna. Pasensya kayon tamanipod ita. Awanin planok ang makipurdiya pa'y. Si kaman ti purdiya Eden, balasang kau. Adala ko maipadalos ko ka. Ay ka, wana na. Mabalinta sa anak matabisi ita. Saan ka no mga minamasango ni Silvia nakanak ti makipurdiya? Ay na, kasano kat adon ti kwarta na day jak kumarek, nana? Ado ti kwarta na. Uy, nana. Impakita na ti wallet na kanya. Na, pangalaan na kumay ti kwarta na nga ay. Kat saan mga agpaw-paw itjay ex na? Diyak mo, nana. Di namot kayat nga ibaga kanyak. Santa na pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Ada siguro mangmangtad iti kwarta na iso ang masaduta na makipurdiya. Agasaman, Mare. Iti gayam sikat nga universidad ti pagadadalan ni Diyos nga anak mo. Ay, Mare. Saan laang asikat, Mare? Nangina pa'y ti matrikula ijay. Ay na, naimbag man ta masuportaram ti panagadal na. Nga oray nangina ti babayadan ijay. Ay, kat siyempre, Mare. Adda ti kwarta kanya. Kat, anya nga iti kurso di anak mo. Engineering, Mare. Ay, adan to nga rod engineer nga anak mo, ano kwa? Ay, Mare. Agurayak laang iti manu atawan. Adamot tan ti engineer ko. Ay na, naimbag ka pa'y, Mare. Uri saan kang agtrabaho kat mapagadal mo latta di anak mo. Kasapulak ti kwarta, nanang. O sige, siya kon ti makaam mo, anak ko. Adapay ka di kwartam? Naibusan. Ngam siya kon ti mangipamuspusan iti dayt na.
Di ka madanagan, anak ko. Basta say-saya atam ti panagadal mo, ha? Wala nang. Di kay madanagan. Saan ko matabaybay ang tipanagadal ko? Awagak pa'y tinobyo. Dumawatak iti kwarta ken kuana. Tapno adda gastusan ta. Kasapulak ti kwarta iti kabitan na panawan, nanang. Agyaman na kiti oras mo, Sylvia. Awan anyaman na, Lauro. At iti kwarta, adaw-dawatan. Sobrang samat da ito eh. Awate mon, para kin ka talaga da itang amin. Inton maminsan tumanan ha. Wen, i-text kanto no kasano. Wano saan? Si kanto text kanya. Wan, ala, agsaganak nga rudan. Tanasken nga agawid naksakbay nga agalas 5. Mare, nakitak ti lalaki akadwam idi na minsan nga aldaw Lalaki? Adaya mo? Ni Lauro dayjay, saan ka di? May isa kadagitibak ng akabaranggayan tayo. Tangiwat mo man Mare. Agpudno ka man, Mare. Adda ka di relasyon nyo iti dayjay Lauro? No addaman relasyon ni, awanan bibiyang mo iti dayt na Mare. Ay, isuumot lagayam nga do ti kwartam, ha? Ay, kabit na kan samat dayjay baknang. Panunutam no anya ti kayat mo a panunutan. Basta siya, pakaragsakak tar aramidan. Tinapatag, ado ti kwarta. Sa anak nga agrigriga, akaskan ka. Ala, kaano pa anang rugi ti relasyon nyo? Nabayag mat basita na. Apay, ada problemam iti relasyon mi kin ni Lauro, Mare. Ay, kwa. Kasta talaga tipiyang. Rumbang lang nga agbalin tayo a praktikal ita a panawan. Grabe mat dayjay ako, Mare. Manakibiyang. Sino nanang? Dayjay amari Eden umapal kanya kanak ko. Umapal ka data. Ngamin, uray sa anak nga agtrabaho kat addalat ta kwartata. Mapagadal ka pa. Managapan mo't gaham ti gayim mo, nanang. Umapal at talaga. Taaging gaita kat agrigrigat latta. Iso asika, lalaingam, tapno makagraduar ka. O kita ti anak ni Eden. Di na mapaadal iti sikat apagadalan. Iso nga apalan na ta. O, nanang. Mano abulan langan kitag turpusak matan. Numapasamak dayta, di karkaron nga agprogreso ti biyag ta, anak ko. Ken nakarkaro nga apahalan data dagiti kalugaran tayo. Numapasamak dayta, nanang. Eden, balasang ko. Pudno aya di nanggag ko asayang gusang. Ada kano karelasyon ni Silvia abak nang diti lugar tayaw. Ha? Ibagaman ti pudno kanyak balasang ko. Kwa nana. Pudno ka day. Ay. Uwan, nana. Amom no asino day ta alalakay? Kwa, ni kano Lauro. Ay, nilangan Mari Silvia ti kasarita yun, nana. Ay, jak kaya't ti makibiyang itibiyag na. Tamangan no panunutan namanan nga apalak. Sana nasaya at ti kastangar aramidem kaanakaan. Apayakas tamad tan ti bagbagayo, anti. Ti pan nakirelasyon mo ken ni Lauro, Sana nasaya at amumot nga da asawa na. No si bibiyag lang dagiti dadakkel mo, ay sigurado alapdan da kay ti kastangar aramidem. Ay na anti aya, practical ti biyag itan. Di bali akabit da tao, tinapatag, ket adda ti magastos a kwarta. Anya, ay una yan, proud ka pa iti kastangay bagbagam. Ay wala anti, proudak iti bagi, ngamin, inayat nak ti may sa abak nang. Ha? Nga mabalin ka di anti, no imay kayo, tapno sermunan daklaan, mabalin yun ti pumanaw. Saan ko nga obligasyon ti agpalawag ka na kayo? Ay nakaanak ka, nagpanunot ka na imbag. Tanumaamuan ta asawa ni Lauro dayta, ang mga ano niya taramidin na.
Saan kumapay mat nga ita, auntie? Di na kumapay maamuan, tani. Agad-adal pa'y lang ang di anak ko. O madani mat ket din ati graduation na. Ngam kasapulan mi pa'y ti kwarta. Aniya, Hello, Lauro? Nakaawag ka may. Adda ka di masapul mo. Kasapulak ti kwarta. Manuti ka sa pula maya. Sika, numano ti kabaalam nga itad. O sige. Kita ta nga ron itisigon at ambayan tayo ton rabi. O sige, bye. Silvia Mare. Agdinamagan dito'y lugar tayo ti maipapan kada kayo kanila, Lauro. Awan bibiyang ko. Di uray pa'y maamuan ti intero asa nga lubungan. Kaasimot ni Josh nga anak mo. Amangan numabuli. Nalaing atao ti anak ko, Mare. Saan abas na agpa-apekto day dyan? Ay na, Mare, agpanunot ka kumaan na imbag. Amom si ka Eden. Talaga akong trabida ka. Amo ka. Umapal kayo kanya. Gaputa uray kastuya. Ado ti kwarta. Saan akas iti daduma dita. Legal dang agpaiso nga asawa. Ngam agrigrig at damat. Nakagradwar kamot laangan anak ko. At damot laangan anak ko nga engineer. No saan nagapo kada kayo nanang? Saan ka makaturupos iti panagadal ko? Anya ngayon ti plano manak ko. Agtrabaho ka bayatan ti panag-review. Agbordig samak. Kat no makapasaak, makaalak to ni ti lisensyak. Aywan, mayat day ta plano manak ko. Mabalin yun asinaan ni Tata Lauro nanang. Kasta talaga ti plano kanak ko. Saan tan akasapulan ti kwartana. Pangaasim ta sardengan na kami, Lauro. Anya? Jakon kaya tagbalin akabit. Saan ka nakasapulan? Itata nakaturuposan ti anak mo. Kasta mo ti ibagam. Ulita, jak kaya tagbalin akabit. Kayat kun nga urnusan ti biyag ko. No kasta nga ron. Isublim ti kwarta ngayon inted ko keng kaide. Iti anya aga po. Nabayadak mo tan dagiti inted mo a kwarta. Saanen amasapol abinsa-binsaak nga ibaga dagiti imbay bayad ko kan ka. Ha? Agawit kan. Pangaasim tadi kan umay dito'y balay. Amangan no anya pa'y ti maaramid ti anak ko kan ka. Numasangpetan na ka dito'y balay. Ada sorpresak para kada kayo nanang. Anya day ta anak ko. Nakapasa ako ni ti board exam. Ay na, congrats anak ko. Ay na, umapanlakit di dagiti kalugaran tayo. Nagparami da kiti tarpulin nanang. Isu ti display yu iti sangwanan ti balay. Una, tapno makita dagiti lumablamas. Ken maamuan da may sakan nga engineer anak ko. Motor mo ka ditiin sangpot mo, anak ko. Wan nanang. Ay katmayat nga rod Tada service mo. Ay wan nanang. Amuyo ka di. Maditi pa nagkita da lola ko ni kan Auntie Eden. Idi nakita dang adda motor ko. Anya kumapay. Umapal damanin iso akas na. Dahito balay ti sumaruno ayor nungak nanang. Yan tangay adamot ang trabaho. Agi patakder tayo ti dakkala balay ta. Tapno ad-addang umapal lagi ti managapal at tao. Tay balay akas la mansyon ko, anak ko. Mabalin mo at nanang. Napintas to ti disenyo na. Tasyak ti mang plano iti balay ta. Ay na, magagara na kun nga agnaud iti dakkel ken napintas a balay, anak ko. Agrubat ka din, anak ko. O nanang, marabyanak tong agawid. Sa dino ti papanam ayan. Bertiti kayem ko nanang. Agpa-night swimming ka no. Ana, awan parikot no may papan iti day taabanag. Saan ka lapdan, tapno makarelax ka man. Agyaman nanang.
Di ka madanagan. Adda motor ko pag service ko. Saan na ka maturog ijay? Alam lang ti duplicate ti susi ti balay. Taamangan no jak mapuutan ti isa sangpet mo. Wen na lang. Ay, asino mat dayto nga awag. Amuna apan naturog. Umaw-awag kitin. Hello, asino dayto eh? Hello, madam. Ha? Asino dayto eh? Madam, anak yung katitagnagan ni Diyos. Juan, apay ka di. Nadisgrasya ta anak yung ma'am. Anya? Saan? Sa lapod na dayta? Sa dinutayan na? Diyos, anak ko. Apay ngayon ba tinakmat? Nakakaasimot ka, anak mo ka, anakan. Ay, kasano ka itangay. Diyak ka mo, auntie. Diyak kon mapagsusurot ti panunod ko. Diyak pulos ni namnama mapasamag ti gastoy. Ay, anyati ko na dagiti nagimbestiga ngay. Nakainom ka no ni Josh. Auntie, nakainom talaga po iti birth yan. Ay, una yun, tigas-gas at anak mo. Kaano lang nga naggraduar, ngam natay matan. No amok lakas tayo ti mapasamag. Diyak ko mapinalubusan ti anak ko. Nala, agbalin ka kumaan na tigkar ka anakan. Masapul asarang dagiti apan nubok iti biyag mo. Anya ngayon ti planom ita, Mare Silvia. Diyak pa'y ang mamari. Diyak makapagpanunot anay mag. Aging ita. Diyak maaklon ti kaawanan ti kakaiso ng anak. Amo ka na sakit para kan ka tinapasamak. Ngam patib karam ti pakinakam mo, Mare. Diyak ang munok kasano amang rugi akmanan. Aywan, agsapsapol iti dishwasher ti gayim ko. Amang ano kaya't mo tagaplay ijay? Sa anak pa'y anak kasagana nga trabaho, Mare. May mayat mutlaeng, no da pa ka kumikumam. Tapno saan ka amaburyong dito balay mo. O anya, kaya't mo tawagak di gayem ko? Ala, sikat ti makaam mo, Eden. Diyos ko, adtoyak ita dito simbahan. Tapno umay agtayo, kanagkid daw iti pamakawan mo kanya. Gapo iti nagpasulak, iti kalabas. Pakawanan na ko, Diyos ko. Gapo iti panakikamalala. Kan iti kinalastog ko, iti kalabas. Ikarik adyan kun ulitan day jay ngayon aramid ko. Kat agbababawi ako. Kat agyaman na. Tainikan nakpay iti gundaway ko ngagbalbaliw. Dahito yung arod ti dawat ko. Itinagan ti Ama. Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Rumara kundi ti simbahan. Adumat lat tagayam ti umay agkararag dito'y iti kastoy nga oras. Aguray ka. Tinaka-wheelchair itirwara ti simbahan. Kasla mairupa ka. Silvia, kumusta ka na? Lauro, kunaktupay katasi ka. Naka-wheelchair ka matan. Wen, tanakapsut ako. Manipod na atake ako. Anya, Imay kakadimit nagkararag. Juan, Lauro. Imay kamay nagkidaw iti pamakawan iti Apo akas kanyak. Juan, Lauro. Agpada ta. Kanayo nak nga umay dito simbahan. Kanauray na daki dya balay. Kanayo di pa nagkidaw ko iti pamakawan ti Diyos. Gapo iti nagbasulak iti kalabas.
Juan Laura. Kat agyaman ta iti Diyos. Tainik ka na tapay iti gundang way tangag balbaliw. Kat asino nga ro ti katngon. Jaya pukok. Iso timang kuyog kanyak. Nakapsot mo't tanda asawa. Iso nga dala ang matijibalay. Sige nga rod, Lauro. Panawan ka na. Kat pagyamanak mat ti aduan ay tultulong mo kanyak iti kalabas. No pa'y basol day dyan nga inaramid na. Pagyamanak latta dagiti na itultulong mo kada kami nga agina. Biyag ti tao. Anak, nasaysaya at latamot nurumor ka dito'y silid mo. Madino kanayon kalatan nga agkulkulong anak ko. Kitaam, uray kala pumuspusyawan, tadi ka ngamin rumrumwal. Apay, pampanunutom ka di pa'y laang ni Carl. Ay, awanan iti panunot ko day siya alalaki nanang. Kan may saan nga iso ti pampanunutak? Kasla kayat ko na ti agaliwaksay. Umadayo akpay laang. Sika, anak ko. Noan niya ti among apagsayaatan. Sana bale, ta-online mo ti trabaho. Di kalapdan, taamok akabailamon ti bakim. Aramidem noan niya ti pakalagan ang tirik naman ako. Agyaman nakitiki naman nakaawat yun nanang. Ngam, damag ko nga agkasar ka nun ni Carl. O nanang, ay nalapit talaga nabirukan ng ti babae kap-kap na kan na. Naklon kumatkit din asa na siyak ti babae para kan kwa na. Tano siyak man bilang, saan ko maanatuukan amang ururay kanyak? Ala, anak ko. Talaga siguro asaan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Kita man, no anya da ito nakasubre nga nyawat ti kaaruba, anak ko. Para kun kakanumo da ito Gaputawan makita da tao dito'y balay, imbati da kanu dita kaaruba. Ni, anya ngay da ito kita man? Ni, wedding invitation mat nanang. Asino ti agkasal? Ha? Da Carl kan tinobya na nanang. Ay, no siyak lamay sa. Nasaysaya at siguro no di kan dumaray iti kalaysada, anak ko. Amangan no ad-adda masakitan ka. Iso nga ro da pampanunutak kumati umadayo pa'y lahaan. Sakbay adumtang ti kalaysada nanang. Ngam, jakmat kayat nga ibagada ajak pa'y naka-move on. Kat, apay, naka-move on kan ay at talaga, anak ko. Naklon kong tigasat ko kan ni Carl nanang. Tijak la maikari kat no kabaulak pa'y nga tatagtalak manan iti sabali alalaki. Agyaman na, tadimar ay kay ti kasarmikin ni Carl, Vina.
Kunakit di ano, di ka makadaray. Kinapod nun ha, kayat ka ngamin ama-am-am mo. Kasta ka di. Napintas dito ang babae. Iso siguro na in love ni Carl kan kuana. Ape akas lawan mo't marik na kaagura kan kuana. Nalagaan mo't tirik na kiti dito ang babae. Oh my God, ijay sangot ti pagtugawam. Ay, kuha. Oray sa anan. Dito yaklatan likod nga ang tugaw. Diyak ngamin kayat nga adama ko na dagiti makaamam mo kada kami ka ni Carl. No apay nga andaak dito eh. Amangan kit din no atapan da nga umayak mangriribok. Ha? Ay, sige nga Rod, panawan ka pa'y nga Rod dito eh. Kunak adyak ag sangit. Ngamtsak matlata magawitan tirik na kabayatan ti panang buy-buyak iti kalay sa na Jeren kan Carl. Tinasaya at agawid ako na. Diyak kabaklanan ti kastya marikrik nak. Excuse me. Miss, ato iti tissue. Amang ano ka sa pula. No thanks. Sige, panawan ka na. Mabitlaan, miss. Okay ka kadilaan? When? Sige, tagawid ako. Mabaling ka din nga urayan tabit amalpas ti kasar. Tay tulod ka nga gawid. Ayon gaya. Siyak ni Jetro. Kapsat ko tinobya. Ni Jeren. Kasingin ko. Anya? Saan dang agkaing ingas? Ngam, nataar da ito yung alalaki. Natangos ti agong na. Ay, sige, mapanakon. Miss, mabitlaan. Nas ka na makapanaw kadagos dito eh. Saan narumba nga mamang munak da ito alalaki? Unay matapan na kairan-rananan. Nagado ti mabalin ko ang mamang mo. Ngam pa'y kabsat ti babae anang isukatan ni Carl kanyak. Si Kavina, adda ilimlimad mo kanya-kanya. Sino tay gwapo ang lalaki ang naggapo dito? Sino ang lalaki? Kat no si Kapila ang tibisita kita nga aldaw. Kat no da nga danunak ako, siya dita paraangan nyo itay. Pasaray kumita mat dito'y balayo di driver. Kung nakaroon no naggapo dito'y dayjay. Ha? Anyat lang ana. Dagmatan na irupahan na imbag. Ay, sa nga ili siguro ti kaaruba ah. Ng maapay. Bawal ka di ba yung lae? Nada sumarong karkeng ka? Nagkasaren ta ex mo. Lipate mo dayjay. Kunakmat ngamin ken ka, ano di mo kaya ti Pinoy, itry mo mat ti afam. Nagtalna ka man Mario. Awan pa iti panunot ko dayta. Ngam numadaan kay ti gundaway, padasa mat sayang mat day tamatres mo, nagkuribat-batlaan. Anya? Sika talaga. Apay, naggapuam Jetro. Manipod nagawid ka naggapoy kay Dubai. Di ka matin makaid na dito'y balay. Di talaheng. Adalas sinarong kara. Apay ang dasawam. Diyak mat makikita tunggal at dahak dito'y balay. Ay na, amumat a super busy ni bayong mo. Adoon ay ti pakakumikuman na iti trabaho na. Ayun. Amamong ka di da ito'y ababae. Kita. Anyan? Pasigmat nga stolen shot dagito'y aladawan. Awan ka diti na sa isaya at apan nakaala na. Naghatapot ngamin. Ultimo nagan na. Diyak na amuan. Ngam amu kunti ayan ti balay da. Sinarong ka Ramon? Sanpay. Nagtali na edak lang iti kalsada. Maguray ka. Kasla mabigbig ko daytoy Juan, iso daytoy. Ha? Sino Jeren? Ni Vina dayta. Tay ex-girlfriend ni Carl. Anya?
Sika ka di tinangawis kin kwa na itimis mo akasaryo ka ni Carl? Wano ni Carl tinangawis? Siya, Jetro. Masiguradong nga ta nakamubunin. Kasla okay lang matkan kwa na ti amin. Tamayat matijar na idiinasit ka. Nga ta, Jeren? Oh, kaslamas siya nakpay ti dayja babae. Jak amo ti sawa. Naimbag nga oras mo, miss. Sika, anyat masapul mo. Kahit ka kumasarungkaran, Sige, sumrat ka. thank you. Ala, agtugaw ka. Agyaman akmanan. Diya ka muna niya tigagaram, ngam pasensyakan. Itapay laang, ununaan kan. Diya kaya tamang namnama ka kanyak. Amumot siguro na asinwa kitibiyag ni Carl idi, nga asawa itan ti kabsat mo. Diya kaya ta pumaot pa iti panagamamuta. Umdasan da ito'y. Iso pasensyakan, nga mabalin mo ti pumanaw. Anya? Sapay la kumatamaawatan nak. Diyak kaya tilumda ang manan gapukan ayat. Umdasan tay na minsan apan nakapasakit ko. Iso pumanaw ka kuman. Baliwak tong harap ti sumarungkar. Kahit sapay lang ko ma. Tayo ti sumarunong nga isa sa rungkar ko. Ikanak matin iti gundaway ang makisarita iti tinapaot yan ka. Kunakon ket. Isuday jay tay lalaki ang nakitak idi nga umararubayan. Malasin ko tay kutsena. Diyak matlapagan ano dayjay. No bilang anda plano ng agaram kanya. Awan namnaman na. Makapauma pa'y kit din ti makirelasyon na daduma. Aday ta ka manan ako na. Bitter ka manan. Iraman mo manan ti amin na lalakin. Kunang matlang nakabasol amin ang lalaki kan. Basta. Akat anyat gagaram. Umarta man di. Awan ngamin kadwat. Inta agpasalon. Ilibre ka. Nagsayaatan? Nakakutakan sakit di Launay sayang laeng. Tadyak naabutan ni Mr. Pogi. Kadwata ko maarumwar. Ngam, amom ka di akabsat ni Jeren day ja Jetro? Sino nga Jeren? Tay asawa ni Carl. Oh? Really? Una yan ang panakiraranan na. So what? Sumpatang kid din Ipakita man ka move on kan. Binastad ko pa yan Anya? Ay, sama palin Bawyam. Ay nasaanan. Itan niya kumaga po. Kanpat siya kasaanan nga agsubli day jay. Adak man nana. Naimbag nga oras yo. Si kamot gayam barok, umunag ka. Agyaman ak nana. Aywan, awatan nyo dito bas itasagot ko kada kayo. Agyamanak barok. Aguray ka't ayabak ni Vina. No busy ni Vina, uray sa anyon nga yaban nana. Di magasak laeng ta kumusta ko ma. Barok. Paspasin siya am kumalatan tay anak ko. Nasingpet ni Vina nga anak ko. Napasakitan lang amin, iso akas jay. Kasla kagura na amin alalaki. Mauwatak nana, di kayo danag. Ada nag-message request kanya. Sino nga tada ito? I-open ko man. Mabalin ti makigayem. Siyak ni Jetro. Sikat ay gayem ni Vina. Saan? Ala, tayo arong kini Vina da ito Replya ka dagos. Sure, kunak.
Dayta, naisend kon. Ha? Ala, umawagan. Hello? Hello? Kumusta? Siya ka ni Jetro. Amok agayim na kanibina. Kasi katikanayan ang makikita kakadkaduanan kadagiti ipupos na aladawan na iti Facebook. Ay, when? Siya nga rod. Mabaling ka diti makisinaraken ka? Sure. Sa dino ti kahit mapagsarakan ta. Iba ka man dagos. Ay na, kaslalang adda ka dit kong artista. Nagwapo ka gaya magpaiso Jetro. Ay na, naggasa to ni Vina. San mo, Mario? Ay na, Mars, latan ko ng kanyak Jetro. Oo na, Mars. Sigurado, saan nga mo ni Vina ti panagkita ta Jetro? Wano, imbagam? San pa'y? Ngam awan mo daga sa panggap ko. Kahit ko kumamaam mo anay bagjagayim mo. Ngam sana kamay ka ni Tigundaway. Ha? Talaga ka di ako sunadam jagayim ko? Wan mas, panagkunam ka di katawa na talaga tinamnama kain ko ana? Di ka mapukawan ni tinamnama. Adayo nagugwapo ka nga amang ang te ex na anang gulib ken ko ana. Ngam damag ko. Bayaw mo sa kano ti ex na. Put na day Mars. Okay. Hindi ka mapukawan ni tinamnama ko nakmanen. Tulungan ka. Ay na, siya ti masayangan no paluspuso na kapailang ti kayem ko. Anyat aramiden ta dito restaurant. Ay na, gat mangan Anya ka kadi. Amumet nga pangalan to enta. Amok ngam itay pala nakatugaw ta dito eh. Di ka matla agorderan iti kananta. Gat aguray ka ngamin Ay, aday tagaya man. Ha? Ni Jetro mati sumungan. Kat adapay igam na asabong. Sige Vina, panawan ka pa iwan. Enjoy your date. Don't worry, nasingpad ni Jetro. Hoy, bakla! Dinak panawan! Mario! Ay, nagloko na. Vina, please. Ikan na kumawat iti kundaway ang makisiningit ka. Pang-asim. Ay, di ka ka di mabain, Jetro. Datan tikit kita ang dagiti tattao. Di na karupanawan. Awanda ka sa panggap ko ka. Mangantalaang met. Kat, kinutsabang pa ni bakla. Dahil talaang tamo ka pamusbusan. Nag-atap ka ngamin. Aywan, sabong para ka. Idisumlat taditan. Aday itong the waiter. Iyag na nagiti in-order ko taroon. Agyaman na ka. Saan na ka pinagkadkadan ita? Nakaragrag sa agak. Ala, mangantaro din. Tapno makaawid tamatan. Ulitek Jetro. Nagaram ka kanyak. Bastad ka na dagos. Vina, Agpapada kayo matla nga lalaki. Amok tumat lang nga aramidam tumat ti kasi tinaramid ti ex ko. di ka kumamutag sa uwi tigas na Vina. Saan kami nagpapada lalaki? Saan nga amin katkas iti ex mo? Napudno ti panagayat ko ka. Basta lipatan mo na'y tarik nam kanyak, Jetro. Sorry at talaga. Ayan, dinalaing asawam, Jeren. Ay? Api ni Carl. Kan api ano bartek ka? Basol dya sawam. No, apa akas jeti ex na ita. Gabuti panang pasakit na kin ni Vina. Kaguramat ni Vina ti amin na lalaki. Kat karamanak ditan. Ha? Agayatak kin ni Vina. Gamday tatagbalbalin na to bang. Awalan panagtalag na iti lalaki. Gapo iti asawam.
tinasaya at ingka maturo. Paruwaran ta sa awam ko na! Kag ko makasalita! Apay ka di bayaw? Anyat problema? Agda magkapailangan! Jetro, anya ka kadi. Apay adinanog mo ti asawa. Kasta terumbanggan ko na. Sige! Lumaban ka bayaw! Lumaban ka! Vina anak ko, ni Carl ka di tayo nagkapo dito'y balay. Di ka pampanaw na alukan. Ay, nanang. Apay nga may dito'y. Imay nagkid daw iti pamakawan. Ne, apay nga italaang. Idi pa'y kumaa. Ay, nga rod Ngambayan yon. Tinapatag. Nakapagkid daw lat ta iti pamakawan. At least, limag-anan ti barukong ko. Ngam apay nga itadamot black ay na. Jakon dinamag no nakaalaan na iti dayjay nanang. Ngam may salang ti may bagak. Gunggunana. Hello, Jeren? Nakaawag ka mat? Vina, please. Sika na ang tiamok ang makatulong kanya. Ha? Apay ka di. Mabalin ka di ang sika ti makisalita iti kabsat ko. Asar dengan na kuman asid-sideran ni Carl. Dinisuan na pa eh. Kadyak kayat ang maulit pa'y dayjay. Masikugak pa yan. Kadyak kumakayat ti ma-stress. Amok asika na ang tidanggan ni Jetro. Ay, excuse me ha. Lobat gaya man ti cellphone ko. Sige, bye. Apay asyak ti pagkidawan na ititulong. Anya ko matibibiyang ko dita. Apay akinabil ni Jetro ni Carl. Iti anya agapo. Ay, tinasaya at awagak man ni Jetro. Ibagak man ngagkita kami. Apay nga raramidam ka ni Carl ti kasya Jetro. Panunutam ko mama ti kabsat mo. Masikog. Isu ti ad-ada masaksakitan iti kasta nga raramidam. Kahit kulaan na ikan iti pagnakmanda yata. Kapoy iti panang dadaan na iti panagtalak mo iti lalaki. Yak man na ang mandaan mo iti gundaway ang makastrak di tapusom. Ay ayatan ka, Vina. Jak maklon ang apoy tinaramid da yakar. May ramraman ak agurguraan. Jetro? Di mo kasi marik na. Kurang kanipay amin ngay naramid ko. Tapno mayat naklaang, Vina. Kwa, sa anak pa'y anak kasagana. Kabailak mataguray. Uray aguray ak iti mabayag. Basta ikan na kitinamnama. Agyaman nak, Vina. Kinunakmat kan ka si kala ang tidenggan ti kapsat ko. Ita, mas natalinayan ti panunot ko. Kat agyaman nak, kan no pa'y naladawin ti panagkidaw ko kan ka iti pamakawan. Agpakawan naklat na, gapo iti inaramid ni Carl kan ka. Napalabas ang nagijay. Di mon panunutan. Ipamaisamkit diti atensyon mo iti pamilyam. Sapay daktil gaya man ti tiyan mo. Wan nga ron, umadaning ti panagpasnay ko. Vina, no addapan na kaikariti kapsat ko kan ka. Pagyamanak, ngamin, talagang agayat ti kapsat ko kan ka. Patyak adi na kanto paldaangan dayjay. Nagayat mat idin ti kapsat ko, ngam insukat da. Ngam patyak adi nanto iparik na kan ka ti sakit tinarik na idi. Ha? No kasta? Adamat nagdalanan ni Jetro iti kalabas? Ti amok ngamin kat babaero. Natair nga miyan saan ka di? Agbagay kayon to pa eh. Jak may ladawan ti kinaragsak ko ita. Thank you, Vina. Inaklon lang matlangan.
I love you. Mabaling ka din, harakupan ka. Kahit kulayip kas tinala ko sa panagyaman ko ken ka. Sige Jethro. Oh, Bina. Kamot dyanan na. Agayan ayat na matlangan. Rikarik. Jak to dadailin ti panagtalag mo kanyak. Kasta akmat kan ka, Jethro. Ay ayatan ka mat. Kat agyaman nak, tadi ka napukawan itinamnama. Kat nakauray ka. Apay kumamapukawan na kitinamnama. Kat bakit kita kadagiti matam nga damat panagayat mo kanya. Pinanagnakam no kasano kapudno ti panagayat mo. Saan lang nga siyak? Pati kadagiti dadakkel kan gagayam ko. Kat awan mo tandi sa pulag pay kan ka. Sika siguron ti lalaki ang naikari para kanyak. Agyaman na, Bina. Agkasarta nga ruten. O sige, sika ti matungpal, Jethro. Biyag. Di tao. Nanang, adda aramidin nyo ita. Awa, nanak ko. Apay ka de. Umay kayo man nga rod ije balay, takadoan nyo dagiti apo ko yun. Tadda pa na. Kaano aya, ita ka din. Katwa na, ta ita ti irurwar ko. Ala, isarayon to balay yo, ta umay kayon ije balay. Agkuyog tayon, tani agdardarasak. Jak pa'y nagarmusar, anak ko. Mga anak ko mapaibiit. Saanon, adda makan ije balay. Ijay kayon ton amangan, darasan nyo ke ni aldawan. Aday ta, inruar ko aminan amurang mi kadagiti apo ko yo. Pakilabayon to dagita nanangwan. Di kay madanagan, tatangdanan kayon to. Ay na, baybay ang manday tatangtangdan. Aglaba ak kadilatan nga uray awan tangdan ko, anak ko. Nasayaat ma, tamo yung asawan tikas na. Taawan mo't sabsabali, saan aya? Anak dakmat, tulong yung mutin akanyak nga anak yo. Ngam ikan kay tulat ta, tapno awan may bagbagayo. Ay na, saanan anak ko. Igatang bukit di itigatas dagiti apo ko. Numalpas kayo nga aglaba, agdalos kayo man dito'y balay tani. Jak pa'y masangon tagdalos. Ay punasan yun to amin atawa Kantay sirok ti lababo kan paglutuan. Dalusan yun to man, nagrugi ngamin. Sige, anak ko. Pakikupin yun to dagitay malabaan nyo Isimpayon to dagiti badbado iti kabinet. Tani naggulo. Kupinan nyo anaimbag anya, nanang. Aginaw kayon to pa'y, tayak na sangot inaginaw. Alawan, anak ko. Kung naktupay ka nga dakay diti balay daman ng Sandra nanang. Napanak ije balay yung amawan tao. Isungay bati kun aja impadigo kasi daan nyo. Kinalubak ije lamisaan. Kastaya, anak ko. Ururayak ni manang mo, tawan pay laeng. Agawid ako man, ngam awan kadwa dagiti kakaanakam. Ni, maluman nga mawampay lang. Ha? Aguri kayo? Apay tahimayo? Aggagatal samat. Ay, nga rod. Kimaro nga rod, nagigumak iti sabon. Allergy na nga minti powder a sabon. Amo yung nga allergic kayo iti sabon. Nga mapi ang nagigam kayo pay laang. Nalipatak mo't nga rod, anak ko. Kan kapilitan, tanaglabaak ngamin. No kasta? Da kayo tinang labak kadag itinagado asampay di tarwar? At dapay nagpupuskol nga ulas? Wen, takaasimot di kabsat mo. Saan na masangot aglaba? Ay, Imbaon na kayo manan ni manangan. Ape atunggal ayaban na kayo. Nagado ti paparamid na. Di lamasyan mat kada kayo. Ala, baybay amo na nako. Tatulong kun kankwana. Taamumot nga awan asawa na. Kaasi damot kadagiti kakaanakam. Ay, grabe mat ni manang. Bakit kayon? Ngamno ibaon da kayo. Kung namatlan 20 lat taon nyo.
Nagririgat dagiti ipapaaramid na kada kayo. Anya pa'y tinaramid yo? Pinagdalos na kayo manan? Ay na, napigsaak pa'y mo, tanak ko. Basit laaba nagdagita. Ang mga no pinagkarpintero na kayo pa'y. Nagbagbagkat kayo manan itinagdadagsanan. Saan mo't, Nelia? Naglaba aklaeng ka nagtalos. Nakakaasi kayon. Bakit kayon ng baon-baonan na kayo pala ni Manang? Di lamasyan mo't kada kayo. Pasensya kayo nanang, tani narabyanak. Ayan dagiti apo ko yung ay. Nakaturog da, nanak ko. Ay, kasano, agawid akon atan makaturturog akmutan. Nagluto kayo? Igawandak man pa'y iti kanak nanang. Ay, mabiit lang nga ro anak ko. Ayun, awan pa'y matlat maitid ko atang danyo anang kadwa kadagiti anak ko tani. Awan pa'y matkwartak nanang. Adda nang usarak iti kwartak. Ay na, bye-bye aman day tatangtangdan anak ko. Saanan ang masapul day ta. Imbes nga itid mo kanyak, igatang mukit di iti masapsapul yo. Ay katagyaman nga rod ananang tani. Amo yung mati kasasaad ko. Agmay may saak amang bibiyag kadagiti anak ko. Tawan kat nga rod amada. Talaga ka di asaanan ang nagparparik na ti amada. Saan amang mangtad iti suporta? Pulos. In black nakpaikit din Iso ajak makuntakan ti loko alalaki. Ala, ano sa muna nak ko? Naimbag tula no dumakil dagiti anak mo. Wanan anyak pa'y nga rod ngay. Ay, apay, agawid kayo pa'y lang maturog kayon, taagluto kayo no parbangon. Ay na, agawid tainak mo't pa kanon dagiti dingwon ijay balay. Uray ta si daglaeng mo't. Alam, makamu kayo nga rod. Igawandak pa'y nga rod iti kanak sakbay nga agawid kayo. Tainak pa'y agpulos. Nala, sumrot kayo nanang. Dito'y kayon balay amang rabi Tapno saan kayon nga agluto iji balay yo. At damot kit ditay kilaban anabati ijay anak ko. Linutok iti agsapa dayjay. Ay na, kilabanan dayjay. Ipakanyon to kay din iti dingwan nyo. Mayat mo lang no kaluto akanayon tipaw nagyo. Alalhag tugaw kayo, tay timplahan kayo iti kape yo. Ay na siya akong tagtimpla anak ko. Mataktak ka laang agtimpla. Basta tugaw kay lakadi di tananang, di kay tumakder. Tulungan ka nga rod ngaglo. Ay na, sana mabalin. Mabitla lutuan di si daan tayo, tanakaluto ako ni itiin na poy. Isungay nayaban kayo dito'y balay, tap nag-relax kayo. Bayan nyo apagserbian kayo, nanang. Agbuya kay kit di iti TV. Aguldag kayo dita sofa, no kayat yo, tap no makarelax kayo. Ay naapay nga gininaw kay manditan, nanang. Pumanaw kay mandita. Basit mo't ni mainawan anak. Basta pumanaw kayo dita. Siyak ditan. Kunak matadi kayo may dito'y balay ngagtrabaho. Saan na tila aramidan nyo man? Ala, ingkaagbuya iti TV di salas. Ay na, una yan ay. Para ginaw lang saan mo't anarigat at trabaho dayta. Basta ingkay ijayan. Makaungutak na ipilit yun si kayat yun, nanang. Adda kayo matgayam dito'y balay Danelia nanang. Napanak iji balay nyo nga maawan kayo ijay. Apay aya anak ko. Umayo ko makaduan dagiti apo ko yo, tain nakagtrabaho. Adda ngamin part-time job anastra ka. Kasta aya. Manang Sandra, no ayabam ni nanang iji balay yung sana tila ipapaaramid mo. Tani nakapsutan ni nanang. Tila ipapaaramid mo magkankwan. Ano kasi nga ayabam iji balay yung manang. Kat, anya itan no ibaon ko ni nanang. Saan mo't anarigat dagiti ipapaaramid ko kankwana? Narigat mo taglaba, manang. Sapay pasig nga ulas dagiti palpalabam kankwana. No siyak jaketa pagtrabaho ni nanang. Ultima ginaw ka jak iparamid kankwana. Ngamin, masya nakiti inata, manang. No si kaan, naimbag kan ka tada asawam akatulungan. Ngam siyak ngay, agmay may saak. Agpakalaing ka mga agsao iti kasta, Nelia.
Ala, di kayon agrikyar nga agkapsat. Saan ko maaday tati pamkwatan ti saan nyo apag kinaawatan. Pangaasiyo anak ko. Agpakalaing day di Amelia. Kunamatlan isunti inauna no agsasao. Awan respeto na kanyak amanang na. Ala, pasensya amon jay kapsat mo, anak ko. Di yu ikan iti tawid day di Amelia nanang. Ha? Di lang nagsaadan ti balay dati itidyokan kwa na. Anya? Siyak ti inauna. Iso asyak ti masurot nanang. Agbingay kayo tagkapsat kayo mo, anak ko. Kaasimot jay kapsat mo. Natangsit day di Amelia. Iso nga ikan nyo iti pagnakman na. Agpakalaing launay. Basta, no anya timbaga, iso titong palin nyo nanang. Jay laang nagsaadan ti balayda ti itidyokan kwa na. Kat amin amabati, siyak ti pangipanan nyo. Sigurado ka kayat nak, Alfred? Adaan nak ko. Saan akon abalasang? Wan Sandra, inaram ka nga ron. No saan ka kayat? Kayat ka, Sandra. No aklunan ka. Anya ti sumaro no aplanong. Agdin na ta. Di ta mabalinti agkasar. Tamo mata kasado Ngumgit di, nabayagan na nagsina kami. Sige nga Rod, aklunan kan. Basta maipatag mo kumamot dagiti tanlong anak ko Wen, awan problema iti dayta. Kabagis, adamot lalaki ayaw awid ni Sandra iya balayda. Asino ngay dayjay? Nobyo na? Ha? Kasta aya. Nay, jak amo dayta kabagis. Kaslasiga mo't alalaki dayjay. Namidduan nakita. Napuno pa iti aritos jalapayag na. Pati bibigin agong na. Kar aritos. Anya? Nay, asino ngay nga tadayjay? Inkanto kitaan. Tapno maamuam kabagis. Mabay na ngagdamag kini Sandra. Tamangan no tagidaksen namanain. Kitag sakit tinakim na. Amo kung ti style dayjay ng anak mo. Nagdumada talaga iti ugali kini Nelia. Adayo, anasing-singput ni Nelia akanakak. Asawak ni Alfred nanang. Apay, adda problema? Anya trabaho na ngay anak ko. Apay aya at trabaho adagos ti damagan nyo. Wala, tapno matulungan na kamot. Amangan mo't no istambay. Agsapsapol iti panggadan na nanang. Nagagat ni Alfred. Nagagat nga agsapol iti trabaho na. Nagagat lang agsapaw. Awan mo gayam trabaho na. Agsapsapol nga Rod. Makasapol to ka di. Danag yun aya. Amangan mo't no papakpakan laeng ken ka. No kunam nga awan trabaho na anak ko. Hay, awan bibiyang yun iti dayta. Saan mo't ada kayo timang pakan no bilang laeng? Syakmat nanang. Alawa mat gam ti taga ni nanang mo, Sandra. Wala, dagada iti day di tatang mi. Tinawid damat laeng kadaapong mi. No kasta, duha kayo lang amang tawid iti dayjay. Wala, ngam kunak nga rod kininanang asyak aming timang tawid iti dayjay. Ikan nalabas sit jay tangsit akabsat ko. Kat, anyat ko na ni nanang mo ay. Isakit na nga rod jay kabsat ko. Apa niya kasta? Adan sa amat paborito ng anak. Sapay napintas ti lokasyon ti dagayo dito. Nanginalakid din umaila ko. Ha? No kayat mo, agnegosyo ta dito lugar yo. Taigid ti kalasada ti dagayo. Agi patakdir ta iti grocery dito. Wano hardware. Kanda dumabay. Mabalin pa iti gasolinahan dito. Pangalaan tangay iti pagpunan ta, Alfred. Ila ako ta ti duma tawid mo Mangibati tala iti pangipatakdir ta iti negosyo ta. Mayatag. Ayunan niya. Masapol nga rod nga ado ti tawid at kininanang. Tapno matungpal ta ti arapaap na. Sandra, di ka madanagan. Tamakitinulong akit iti dayta. Kita nanyamot ti maaramida. Tapno si kalaang ti papanan di sa nikwa ti inayo.
Papanam ka bagis. Inak kano ilutuan dagiti apo ko kini Sandra kabagis. Napan kano ngamin nagtrabaho. Apay, saan ang makaluto dyan nobyo na? At damat lay dyan balay damat maturog. Diyak mo Basta kunanamot ang mapanak ije balayda. Ay na, bagbagam ni Sandra kabagis. Inulaw sa amat tunday dyan lalaki. Nakakaasi lang arudan amang bibiyag kadagiti talong anak na. Nagisangput pa lang iti lalaki apakanan na. Ay, wan nga road kabagis. Kanayon kumot abagbagaan ya anak ko. Ngam kanayon nakmot akontraan. Talaga sukir da ya Sandra. Iso akas dya tinagbambanagan na. Tana sukir mo ngamin. Ay, wan nga road Sige kabagis. Labsan ka pa itanay aldawan. Sige kabagis. Nanang, kunan ni Sandra. Pakilabayo kano dagitoy. Ha? Yan agdalos kayo kano dito'y balay, nanang. Ngem, aginayag kayo tapno sa anak ama isturbo dito'y amat maturog. Napuyat ang ngamin. Awan turturog ko'y dirabi. Ay, anyan day ta lalaki. Nagdakkelan a karne. Ngam sadot samad. Ngam, apayakas jay dagiti mata na. Naglalabasit. Ken kasla agpiwis-piwis nga agsasaw. Manirisam na nga taday jay. Ay, naalikutag pa'y dagiti mata na no agsasaw. Ay, sabali tiriknak iti day tatao. Kumar kayo, di kayo naariwawa dito sila. Ne, ung-ungtan na betin dagiti apo ko. Kachuti makaraman, ha? Ay sus, ay abak dagiti apo ko. Sandra anak ko, pasensyakan iti daytoy ang maibagakwan. Ngam addama di anadlaw ko iti nobyong. Ha? Apay nanang? Awan aanusan na kadagiti anak mo. Bugbog kawan namut iti anak ko. Siya ti masaksaktahan no kasta ti aramiden na kadagiti anak mo. Style na laang tikas jay. Kasla agong unget ngam saan. Ay, kaslaawan na pintas amasakbayan nyo kadagiti anak mo iti sidong na anak ko. Kasla padagsen pa'y kitdi No diyo kayat ni Alfred amanugang. Saan laang? Adda ngamin paborito yu amanugang. Saan akasta anak ko? Ibagbagak laang ti kapaliiwang. Taparamot laang iti pagimbagan nyo nga agiin Huston! Nauray ka sa no ti panang padakasyokin ni Alfred. Ay ayataklata. Ay na, kunagtumot nga minasan at tilar aramiden nyo ije balay damanang. Anya ngay aguyak kayon. Ay, agimbagak mo't laang. Basit lang nga uyak dayto Ay, naglaba kayo man nga minan itinakad. Ado, kunan ni Uncle Rudy. Saan kayo na mapan ije balay damanang Maparigat kayo lang iti trabaho ijay. Umay kayo pa'y lagna di balay tapno maasikaso kayo na imbag. Kasano, dagiti dingwon ko dito ibalay, anak ko. Ay na, umay kunto pa kanan idan. Basta agnaad kayo pala ije balay. Mayat kayo man, no saan. Nangalaam iti karbangam amang ipaidam kininanang Nelia. Paumayumot ije balay Agpaimbag pay. Aguyak ngamin, manang. Amangan no kumaro tirikrik na nanumapan ijay. Takanayon mo matapaglabaan. Bakiten ni nanang? Pag ginanaan ta kuman, saan ta napagtrabahuan? Talaga asip-sip ka. Kayat mo ti agpalakas kininanang. Tapno si kalaang ti pangtadan na iti tawidan takan kwa na. Ni, awan kinapudno dagitang ipagpagam manang. Atap mo lahang dayta. Basta siyak, concern nak iti salon at ni nanang. Iso pasensyakan, no jak palubusan ang mapan iji balayo. Magandang ka nga binan, Sandra. Mabiit lang masulbar ti parikot mo. No manugot ka iti bagbagak. Idispat sa rakonday jakapsat mo. Wunan, Alfred. Tapno awanan ka inagaw ko iti atensyon ti inami.
Ken awan ka inagaw ko iti sanikwa ama panawan ni nanang. Kasta. Gad, kaano ti panangiwayat tayo amin? Tulungan na ka. Duwata ang mangiwayat tayo amin. Tap, amangan numarigata na. No sisak lang. Agtinulong ta, Sandra. Planuan ta na imbag ti amin. Alam, agaramat tayo ti kastoy. Tap, no maiwayat ang ti plano ta. Nangalaam iti kwarta may gatgatang mo iti may parit nga agas. Diskartig daytan, Sandra. Malan, agawaan. Tapno marugyan tan ti plano ta. Sige, makaamu ka nga rod, Alfred. Ni Manang Sandra ti umawawag. Apay nga ta. Hello, Manang? Hello, Nelia. O may kakumada ang hospital balay. Itaray tayo di hospital ti anak ko. Ha? Apay, Manang? Nangato ti gurigur na. Awan ngamin ni Alfred. Siga lang ti amo kapag patulungan. Sige nga, Rod. Mga yabak itilugan. Saanan? Ada ni nayabak alugan na liya. Darasan ko ma. Di mo ikuyog nila kay mo, ha? Si kalat ng tumay. Sige nga, Rod, Manang. Umaya ka dagos. Ni, ada ka mat kaya Manong Alfred. Kuna ni Manang awan ka. Ayan ti ka nakak. Sumarag na lakos. Ay sarap dirito. Ba't anak? Anya tararamidam? Di bakalan. Mayang Sandra! Tulungan na! Para Ramon! Darasan! Uwan, Alfred! Sa balitin na palag ko! Di tata yun! Claim pagaro pa may turad na kapagaramitan iti kasti kabsat ko, Nanang. Ay na, anak ko, aya. Naimbag ka nakataray ka. Nabutangag. Ala, sana bali. Tatiniliw idandag iti pulis. Nagdakas gayam ti plano day di Sandra kan tinobyo na. Managing bubukod na. Nanang, pakawanin da ko ma. Nilya ading ko. Lading itag Sandra. Ngam saan arab-rabak ti naramid jo itinobyo. Kan naduktalan dapay nga agar aramat kayo gayam iti may parit nga agas. Pagbababaw yung tinaramid ko, Nanang. Nelia. Nagsakit lang amin na panunutan, Manang. Kabsat na. Nga may turad na gaya mapagaramitan iti dakas. Pakawanin na kumaading. Pagbababaw yak day chay. Nanang, didak ko man idarong. Kunak man no patpat ganda. Amom no kasano ti panangipatagkukan ka. Nga oray saan ka nagtaod kanya, Sandra. Anya kayat yung asawan, Nanang. Diyak kumakayat nga ibagatipod na. Nga mapilitan nakitan. Ngamin, dandani pinatay mo tipod no nga anak ko anin Elia. Nanang, diyo ko naan nga ampon ni Manang Sandra. Wan, maladaga pa'y laang idiim paampun da kada kami iti da iti amam. Inan-anusak ti ugalim, Sandra. Ngam iti kasjay nga inaramid mo. Latigit. Ngam masapol nga ikarom dito ipagbalutan tinagpasuram. Nanang, apay adi yung imbagbaga dayta. Ulitak, diyak kuman ibagamay sa kang ampon. Ngam mapilitan ak, Sandra. Iso apasensya kan. Diyos ko. Kaslama konsensya ak anang ipabalod kini Sandra kabagis. Ay, san? Awan tirumbang, baka konsensyam kabagis. Sa inaramid mo lang tirumbang.
Maasyanak ngamin kadagiti apo ko. Adda ni Nelia, amang tulong kadagiti kaanakan na. Gusto lang tinaramid niyo. Tapno dapag nakman na. Hindi pa lang amin ngay bagbagakang nga. Nga ipudnom ti ginatao ni Sandra. Tabarang agbain. Di mo mo't kaya. Manong, Malala. Awan ti rumba nga pagsangitam kabagis. Tasaanan alimpyo ti panagpampanunot ni Sandra. Gapo iti naramid na. Kasday, tirumbang kadakwada iti nobyo na. Tawan asida. Pag-enroll ka iti kolehiyo, Rosbel. Nakasaganan ti kwarta pag-enroll mo. Nangalaan nyo nga iti kwarta, nanang. Inutang ko pa'y laeng. Manon? Nagadun sa ti utang yun. Uray jak pa'y ag-eskwela na awan kwarta tayo, nanang. Ay saan Di ka agsardeng. Basta ag-eskwela ka. Uray maiwaras ti utang ko. Basta makalpas ka iti panagadal mo. Engineering ti kayat me iti amam nga alaem a kurso. Ha? Ikarigatan mi ti agsapol iti kwarta. Basta agbalin kanto nga engineer. Ado nga minan ti bimak na nga engineer dito lugar tayo. Nagpipintas pa iti babbalay da. Naglalastog nga rod dagiti parents da. Kunamot lan asino damot tinabak nang. Engineer latay anak da. Kunamot lan nakaraman da nga anyan. Kundi payab-yab da pa yun iti nagdadakkel. Padamot lang agkurkursing dagi jaydi. Ngam ita, apaw! Kunamlan asino dan akon di payong tadida kayat ti mainitan. Nanang? Iso asika, Rosbel, tarimaanam ti agiskwela. Tano makagraduar ka, pakita akman mo't dagita nga agim babak nang. Nabakbak ng tanto ngam isuda. Isungag saganakan, takuyogan ka mapan ag-enroll inton bigat. Uray di dakon kuyugan, nanang. Syaklat tanti mapan ag-enroll. Kabailak mat? O sige, makamu ka nga rod anak ko. Nukas na, naka-enroll ka matan, Rosbel? Wen ara, si Kangay. Nalpasan anyat kurso nga inalam ngay. Ay, engineering ti kayat dananang kantatang ko nga alaak. Ngam sabalit in-enroll ko. Anya? Amok ti pagpatinggaan ti kabailak ara. Nakapuyak iti kakasta a kurso. Marigatan na. Anya nga rod ti enroll mo? Kina maestra. Si Kangay. Kina-nurse mat kanya. Ay, naimbag man tadagastusam kat nanginan sa tikasta a kurso. Wen nga ron, iso ama asyanak kin ni Lola. Iso a panunutak an imbag. No kasano a makatulong akin ni Lola, Rosbel. Ay na. Adoy ti danom, Lola. Uminom kayo. Medyo napudot day ta danom. Agyaman nakapok. Ay na, makaginawak pa'y nga uminom. Nakaron samot ang tauyok yun, Lola. Agina na kayo ngamin mat, Trabaho kayo mat ngamin at trabaho. Ay, sana bale. Agimbagak tumutlaang. Narbisa naklang amin iswakas taw. Gagangay lang nga uyak da ito. Nakakaasi kayo mat, Lola. Ay, No adala ko mamabalin ko, saan kayon apagtrabahuan? Ta siya kon tagtrabaho. Ngam agis eskwela akpay mat ngamin. tila ang panagadal mo tinto na ram kan panunutam. Di nakpakadanagan tan napigsaak pa'y ngagtrabaho. Kan masapol nga agsalukagak tapno mapagadal ka. Jak kayat ngagbanag kanto ang nakakaase. Isu nga ramidag ti amin nakabailak. Tapno makaturpos kay ti kulehiyaw apo. Natang! Gumatang kay iti Natang! Kamuti kyo! Banana kyo!
Gumatang kayon! Nay, nagsabat tamo mananditi kalsada nga aglaklakaw, Filay. Wan nga rod, nana. Anya nga dagita lakom ita. Natangpay laang ita. Ay, saan pa'y matanaluom ta impaluom ko asaba. Nasaya at nga rod. Di kaglaklako iti pang merienda Tapno saan ta nga agpada iti lako, nana. Awan, balasang kaw. Marigatan nakmatlaang agluto-luto. May mayat ti kastoy ta diretso lakaw. Nasaysaya at matlatay na lawag asaritaan, anana. Natengken prutas ti isursur mo nga ilako. Tasya, kat dagitay naluto a merienda ti isursur kumat nga ilako. Ay, kawan Filay. Ay, unay ka ngamin ti kinarigat ti panagbiag tayo, nana. Nubak nang tayo kuma. Saan tayo kuma ang main-initan nga gisursursur iti lako tayo. Nagswerte dagiti babak nang tanakalinong dalaang. Ala, agan anos tayo latta. Tanya ngay kat saan tayo mata naipas ngay abak nang. Wala, Diyak kayat tagnanayon na kastoy, nana. Kayat ko ti bumaknang. Iso nga ar-aramiden mi ti amin na kabailan mi ti asawa. Tapno mapagadal mi ti anak mi. Tapno saan kami nga agrigrigat a kastoy. Makauma ti agbalin a marigrigat. Oh, adto'y tinaglakwak iti nakamulak alamos, bakit? Nasaya at nakalako ka. Inayon ko itinaglakwak iti banana kyo kun kamuti kyo. Tani agbayad man to'y anak mon ije pagadalan da. Nay, Rosbel, tarimaan ng tiskwela ma. Di ka agpampamayan. Taam mo matirigat mi iti inam amang manggay. Tapno at dala ang pagadal mo. Wan, Rosbel, no kasano kumati panangigaud mi nga agtrabaho. Kasta kumamot kan ka. Igaud mo ti agadal. Tapno makalpas ka. Nawatam. Wala nang. Kat inton makalpas ka iti panagadal mo. Sumapul kanto adagos iti pagtrabahwam. Tapno mayaon da kami iti rigat iti amam. Tababaon kan ka. Mapadasan mimut ti agbiag ananamay. Ti agsida iti agkakaimas amakan. Di erko na balay. Di kotse kanda dumapay. Ha? Di ka pa'y lagpapaaram Padasam ti maki-boyfriend at dakas ka kanya. Pati ti agbalin na nobyom, dakas kanya. Heh, tandaan day ta, Rosbel. Lola, makatawan lang ang ti Orion. Agradwara kun iti kolehyo. Wen nga ro, apok. Ay na, sapay kumata na pigsa akpay. Tapno makatrabaho aklat ta. Kat mapaglepas ka pa iti panagadal mo. Lola, ikarkararag tayo nga agbyag ka pa'y iti napaot. Tapno manalam mon tumat ti bunga ti adwa sakripisyong kanyak nga apukom. Para kan ka ti panagbaligit to, Lola. Si kanto ti pangipaayak iti dayta. Kayat kaayaon iti narigat a panagbiag. Agnam ay kanto, Lola. Agsubali takto kada kayo. Apok, sana para kanyak tanyaman ang magunod mo abaligim iti biyag. No di kat para matlaang kan ka. Iso apagad-adalan ka. Saan nagaputa kayat ko ayaon nakiti kinarigat ti biyag. No di kat gapo tadyak kayat ama itulad ka iti kasi tinagdalanak. Jak kayat nga agrigat kanto, apok. Lola, Manipod ubingak. Adu arigat tinapasarak. Aging gabi maketak. Patpat gan kaunay. Iso nga aramidak ti kastoy. Tadyak kayat ama itulad kanto kanyak. nagsingpot kayo at talaga, Lola. Awanan ti umasping iti kinasaya at yu at tao. Ipatpatag ka, apok. Agyaman unay kada kayo, Lola. Tauray awan dagiti dadakkel ko anang padakkel kanya. Adda kayo mat amang ipatpatag. Kanang bayabay kanya. Bayat ti panagdakkel ko.
Agyaman nak unay kada kayo, Lola. Ala, di tan lagi pan tinapalabas. Tagliday ka laang no maipalagip ti inaramid dagiti dadakkel mo. Ti panang baybay adaken ka. Ang manya nga raw, awan mabalen. Tadamot ten bukod da pamilya. Banag apagsangsangit tunggal malagip ko tinarakrak a pamilya mi, Lola. Naragsak kami idi kadana ng kantatang jak pulos inarapa ti maadaan iti broken family, Lola. Ala, sana balik tadaak met alolam. Patpatgen ka. Katuran niya pa iti mapaspasamak. Uray nakapsutak taon. Si dadaan naklat tamang protektar ken mang bayabay ken ka, apo. Papanam ita lakay. Inakila ko tayo naburas ko abungat papaya tayo bakit. Sika ngay. Inakmat isursur nga ilako tay linutok a pancake ken pansit lakay. Sapay kumata malakok amin. Ket di anak tangay. Napan ka din nag-eskwela? Wun, nasa parimwar. Awan ka mo ngamin itay nagrubwat. Alang nga rod. Aggagat tapay bakit. Tamakatawon langan. Aggraduaron di anak ta. Wun lakay. Ay na, addanton engineer nga anak ta. Magagaran akon amangi marcha iti anak ta inton agraduar. Tapay. Sigat timang imarcha. San asyak? Katsyak tasyak ti ina. Agpicture kan tulaangan, dado. Lola, adda good news ko kada kayo. Anya day tangay, apo. Naka-applyak iti scholarship. Saan kayon amarigatan amang paadal kanya? Anya, ay na, nagsaya atan. Ngam masapol ka no amin tinarak dagiti grado. Tapno sa anak ang maikat kas iskolar. Nalangarod tarimaanam ti agada lapok. Kat kabayatan na napig sa akpay. Agtrabaho aklat tamot Tapno makatulong akken ka nga uray kaskasanaw. Ay na. Sakit ti bagbagi ka. Uray siyak nga rod lakay. Ay, banog ta siguro daytoy. Ngam sana bale. Tadanton anak ta nga engineer. Wana. Saan lang ay sudat at da engineer na? Addan tumutin engineer ta bakit? Wan apalan da talaki di lakay. Anyan to nga tati parchen tayo no a-graduate di anak ta. Umanay nga tajay do ababo. Ay, oray talon to Iyawis tanto. Dito'y barangay tayo. Tapno mamuanda nga dan engineer nga anak ta bakit? Ay katun alakay. Umanay mutkit di aja talo ababoy asagana. Ay na, apo, kamaudyanan na. Makagraduar ka ni Timabiit. Wen Lola, agyaman na kada kayo. Ado ti sakripisyo yung iti panagadal ko. Sikat adda nagsakripisyo. Ado tirigat mo iti panagadal mo. Ay na, nakaragragsaka ka talaga. Ngamin, amo kasan kanto maitulad kanya kiti naglabasan. Ay, sapay kumata may aplikar mo ada gusti inadal mo apok. Wen nga rod Lola, tapno makasubali tak kada kayo. Ulitek apok. Saan ka pinagadal tapno ikan nakitinapinta sa biyag. Jak almanan day ta. Tay na irwama ko ni tirigat. Tilaeng kayat ko. Kat saan mo kumamapadasan dagitirigat ang nagdaldalanak. Iso amaragsakannak. Ta saan nakapinaay itarapaap ko para kan ka. Apay ngay anaglibak ka kada kami, Rosbel. Kunamila no addan anak mi nga engineer. Ngam kina maestra mo gayam tinadal mo. Pakawanan dak ko mananang. Nakapuyak ngamin at talaga iti kasta a kurso. Manglawlawan ka matrusben. Sapay inwarwaragawag men amay sakanton nga engineer. Ngam pinain na kami.
Mangilawlawan ka. Sana bali ta makaturpo sa klattamot. At least makagradwarak. Iso adi kayon agunget nanang, tatang. Agragsak kayo kitdi. Ta makagradwara kun iti kolehiyo. Ket no makapasaag to iti board exam, agtrabaho akadagos. Rumbang laang, tapno makasubad ka kada kami adadakkel mo. Wan, Rosbel. Ano saan agapo kada kami? Saan ka amakadal? Panunutom kumadag iti ado arigrigat may. Pasaray ag-overtime kami pa ngaglako. Tapno makaurnong kami laang iti pag-eskwelam. Wen tatang, jak tumalipatan dagita. Ay, sayang. Kunakla no may sakanton nga engineer. Sayang talaga. Lala. May payamon. At datitan bakit? Sana bali? Ta makagraduar lata. Nga oras sa bali ti inadal na kurso. May mayatin ti kasta. Gamtay nagsardang. Wan matkit di Nagsweldo kan, Rosbel. Wen nanang, Ayan ti sweldom. Yawat mo adagos kanya kon, tay nakmakitsenda. Kan gumatangak iti materyales para iti balay. Tain inutan tayo apapintasan to'y balay tayo. adto ti sweldok nanang. Ne, kurang day to'y. Kurang iti 1,000. Para kanyak mutun awan allowance ko. Ay sana mabalin. Yag mo amin asweldom. Idi da kami ti mangmanggad. Ited mi amin kan ka mapaglakwan me. Awan apulos ti agbati kada kami. Iso nga ita tasikan ti adda trabaho na. Kastabot ti aramidom kada kami. Yintrigam amin asweldom kada kami. Dadola kay. Sukatan tayo dagiti plato tayo. Ibeleng tan dagitay daan na plato. Ne, gimatang ka iti baro. Una, dagitay babasagin a plato dagitoy. Pangyayamanin a plato. Sayang dagitay plato. Ano maibulag? Oray plastic mo't lang dagijay. Kakaiso na nga agsusweldon di anak ta. Nanaman tamot at ibiyag tibak nang. Galakad sikat makamu Kan oray dagiti kaldero. Sukatan ta amin ng dagijay. Dagitay nginginaan a kaldero tigatangak no biga. Kan amin apigad sukatanon. Dagitay pangyayamanin nga style tigatangak to. Hay, kamaudyanan na. Pumintasan ti biyag ta. Babaan itanak ta bakit? Una, rumbang lang muna taso badan. Tano saan aga po kada ta dadakkel na. Saan makaturpos iti kolehyo. Una, masapol apapintasan na ti biyag ta. Tapnod na serbe ti ado abambanog ta ide. Nay, di kay sama tagtrabaho no felay. Kanakan, manipod nakapag-graduar kayo. Damot makikita nga agla ko kayo itinatanga muna yaw. Iti anya pa'y laga pong agtrabaho kami ngay. Kat di adal nga rodan di anak mi, angkal. Lukasta, pinagsardang na kayo di anak mo nga agtrabaho. Kasla kastan Kasla kami mat agsusweldon angkal. Tada kami mat ipagdiretso anti sweldo di anak mi. Kanya, naimbag man, itad na kada kayo ti sweldo na. Ay kat kapilitan tananamon mi mat ti bunga ti nagrigregatan mi angkal. Apay, no saan aga po kada kami naka-eskwela nga rod. Ha? Iso nga rod a pinagadal mi, tapno ipaayan da kami itinapintas a panagbiag, angkal. Iso nga awan karbangan na ngagreklamo. Ay na, napintasan to'y balayaw. Kaka Severina, kan nagkakapintas dagiti gamit yaw. Diti o nagtibalayo Ay na, jay apo ko, tinanggatang amin kadagita kaka. Nagdakkel to'y balayaw. Nga magmaymay sa kamay. Wen nga rod nagabroad mo nga minan dya apok. Ngam ko na nga adan tutulagan namang kadwa kanyak dito'y balay.
tangdanan na kano. Saanan ko nak nga mipilit na mat. Ewan mayaman lang no, ang nakadwam dito. Nagbiit, ang nakaurnong niya po ko man niya. Nurse nga may niya brown. Dakalaki di sweldo na iday. Jak amo akaka. Jak mo damdamagan. Naimbag ka ba? Napakumbaba ka. Ngaurayan dan mabalin nyo itibiyag ka. Ngumya ka anak ka ni Fere. Isuda nga agasawa. Ay sos. Hey! Pirme, ti palangguad na. Kitawang mga ron pakakitaan. Ti palangguad na. Tadi na paimot na na yun ang tipos ti balay ka. Mala, baybay amano kasta ti kayat da nga aramidon kaka. Nariga ta pakibiyangan ti kasta klase ti tattao. Uy nga raw. Bagbagak kumata ka anakak. Natangsit na talaga. Ne, apay nga umakar kayo ti pagtrabahuan. Kat nagmayat lang arulong ti trabahom dito lugar tayo. Dakdakkel ti sweldo iti pagakarak tatang. Kat isuma lang no agabang kay Jay. Ta medyo adayumot a lugar di pangisurwang. Sa anak nga agabang nanang. Adda libre apag naadaki jay. Malangalon, lukasta ti desisyon mo. Basta tayo sweldo ma, ipauit mo adagos kada kami. Juan Rosbel, ngamno kayat mo agabroad ka laangan. Dakdakkel ti sweldo ija abroad. Kitaom ni Ara aka aroba. Ijay abroad tinangipakatan na iti inadal na. Nakabakbak na ngan. Mabuti nga agabroad nanang. Ano saklangan diti pagilyan tayo. Nagpauitan di anak ta. Ikanak mata, pagguduan ta bakit? Manipod nagsweldo di anak ta. Di ta pa'y nakailasin iti pagpa-repair dito balay tayo lakay. Maudain day ta repair. Intun nagsweldo manen Malangarod, papanamanan aya. Basta da kwartam, kanayon karumwar. At dalamapan ko gatangan. Hello, Lola. Kumusta kayo iti babaunan? Nasingpot matlaan kada kayo? Wan ay nanaggagat. Isu na lang ta, spoiled the nakmat. Isumat amin ang taggaraw dito'y balay. Ultimag timplay ti kapik, isu amin. Kurang nalasubwan na kun. Talaga binilin ko akas ti aramidan na, Lola. Ngamin, jak kayat amabanog kayo. Ay na, napigsaak pa'y mo't apo. Basta jak kayat nga agbanog kayo, Lola. Kanwan gayam, linawas nga adda umay mangsukon kada kayo di taalugan. Tagpasyar kayo iti babaunan. Binilin ko dayjay amang ipasyar kada kayo. Ay na, agas-gastos kalaan. Baybay andak iti kayat kong aramidan, Lola. Tauray awanak iti danayo. Maiparik naklat na no kasano ti kinapatigyo kanya. Ay na, makalwa ak man na diti kasta nga ibagbagam apok. Nakasingsingpot ka talaga. Mailiwak lakang ngarudan kang ka. Sana bale, Lola. Taumadan ni manan ti panagbakasyon ko. Ipapastayon to ti agin niliw, Lola. Naimbag man ta nagawid ka, Rosbel. Nagsweldo kan. Ay, manipod itatatang. Di yun namaan ti sweldok. Tanay katakon iti trabaho. Anya? Ne, apay ngay? Pagkawanandak ko ma. Ay na, si kamagayam na itanak ko. Apay ngagsangsangit ka. Naikatak iti trabaho. Ngamin, nakirelasyon nak iti katrabahwak nga daan asawa. Anya? Anya? Isa di yun namaan ti sweldok tawanan pag sweldoak. Apay gamin nga inaramid mo ti kasta anak ko. Nagayatak laang mat. Awanan pa intay dya lalaki. Kunana siyak tayayatan na. Ngam dinak mat na ilaban.
Iso akampante ka nakirelasyon kang kuana. Takanayon na nga ibagang ilaban na tayan ayat mi. Ngam saan matgayam? Anyan day ka na inararamid mo, Ospel. Kasano tayo pa'y itan ngay? Mapana ko, nanang. Ala, anak ko. Sapay ko mata maka-apply kan iti trabaho. Ay, wan nga rod. Uray sales lady di tana. Basta makatrabaho akmanan. O sige, mapana kon. Ay, nakakaasimot ti anak ko. Nabayagan nga agap-apply iti trabaho na. Nga marigatan mo na makastra. Anyan tinagbambanagan ti anak mi. Bagay. Agad sang-sangitam. Mas asya na kaya anak talakay. Malagip ko laka nga ron tinararamid takan ko na iti kalabas. Ti panang perpersa takan ko amang tad iti sweldo na kadata. Oray sakmat nga ron. Masyana kita nakta. Siguro, no saan ta nga inwalwaldas dagitin intid na kwarta kadata. Nalabit, nakaurnong kumadya nakta. Kit adda kumamit pangrugyan na ita. Taawanan sweldo na. Wan nga ron. Iso ang akong konsensya aklakay. Mala. Sulnitan ta tinagkurangan ta ita nakta bakit. Bumawi takin ko na. Anya nga ron ngay. Agtrabaho tamanan bakit? Agmula tamanan. Tapno adda ilako ta.